kom lok duchu dong kare ki kare ngech manien da hokati malupe ke tawa paletino angwen makipang dion taberu ya bon yang sel AMURU town council ya AMURU district lutino man kono nyurugo pangi ata meberu kagi kwano iyutwe modern primary school ya AMURU town council ente chabi dikko kina chawabi chedirani guno lutino man mapegi yo komgi kakilar kwetgi adyat matit meguru donc juangwen ki mogoni ko ki renja ka ju adet mo kene kono guno kon me yot kom ka ki diwa ko pajum donc malupa ki report me post mortem ma police timo lutino angwen ne guto ma chala do ki me ywa yamo marache carbon monoxide ma nyono report mo ni mo ka tu yati ki bod lutera ma tede ne lutino man kono ki mini gi kui marach unyo ki wala ya wala Geoffrey Bono Cheng DG me AMURU umogo pe report man ka lego lutera no miero go bed ma chundo pie ka yup me mete ki kwera wara nim donc carbon monoxide tie kui maraja de da mapul kare mio bora kero beneta donc kui man te berra kenen ngat ma uneno onyo gware o me o yuaye chidung benete amaro de ku ma peki ngeo gi ma ono ki tie ki panga ki kwere Gubalo, la Maclot Court, Makekero, Gulu District Headquarters, Gulu City, Dom Lukuman, Akiwajani Gumonyo District Headquarters, Kina Chawa, Apa, Irupin, Aka, Guyaho, la Maclot Court, Enter, Watchman Makekero, Ikabiruman, Doknuki, Kiatum Kitong, Ulwenyu Kijo Man, Wahajue Gubulu, la Maclot Court, Opi Christopher Teke, Matuan Kumabit Megulu, Opako to 12 Watchman, Peter Chunye, Mawero peki kwalo la Maclot Court opio do wajoni gwak bebe rio mukaniki bichoy gi dok teach wako kon gwako district headquarters donc ko me la Maclot Court donc tutwal e kaberman tutwale igero mogo palwak chalo ga ponye do tin badman kono gi chero ka yenyi waya makilwoni koparo to dok biya ko ni gwele la madmada